Kani gade ke Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kakurem jang UMLA barem Kamaulai constituency, ubak founder strong kaji bangkwai hadwaru blay, ikong Sarita Lingdo, ilarai banmi madan hakani ke election MLA ke Bansalong, house name area kat Prabanwan, nakani ke constituency. Yakani karai banmi madan hak election MLA ke Bansawan, kadai hak jelang keberalong ha pelaw yang jong ihi, nen kesengi ke arp kandai terik unailar, ha Maulai Put Muri, da ke jingkersan lang ke Greater Maulai People's Union, kibalapoi pelat sepangon, syakani ke jelang, bat ki bakambon ki de kilong keme. Hakani ke jelang la penskamru ya kinong ket kam batama jong ke GMPU hak ba ikong Sarita Lingdo ila simti ke kam president banyalam yakani ke konhon. Habang ngapai syakani ke bentang, hakani ke arajar khatra ke banwan. Ngasngom sisya kinong keren na syakban, kibala ay mensil. Kibala ay mensil mengan, kibajuan berbor. Kilong sisya kita ki leader ke bas hem sisya do kata-kata. Kidon nagi wei pat ki paralok ki jongi ki bajuan ban ai komitmen ini kumno bengin ya syakmat. Nrei haki sisnem tam kiba iba paun idang don. Ngaju ya kun ngong kapor kampat de nga ngan hampan berkat janai bah namar kadai ke kambangan syakri om bangan syong ha syuki ke bajem. Kani kadai ke kam ban syakri. Kam ban syakri kadai ke kam nong sensyar wadah ke ketin jong belai la tho. Bau belai bu iki nong sensyar. Te hakani ke por habang ayeng ban keren hakani ke por ipi kalong ke kam ke bakentang. Kalong ke kam ke bakentang bangin long kinong sensyar kiba adka ya kalintia. Halo. Kata kadai ke bakongsan ta. Nah hakani ke por tips camp pilong kinong aimen sim ngalong kanong aimen sim pi bandon rekat te bulem kicing duai ya ka yeng ka sem ka jongi namar menta pagi kun im dan syu kun jonga bat manga ngin hapan ya tresitom ngin hapan ya peliu jengmot bat rengkat lang bat pi kinong kersan rengkat lang bat pi ki leader ki padon nadien jonga habang apai kendia panjang hakani ka por naka e ka parti ka bangan yale naka e ka parti ka bangan yale ngiju perkha namar ka por ka lok ka belengkot nrei i khmi lenti bangayang hakani ka por ban penpau neng kong yupi ba ngan long ka kertong jong kani kesenong baulai ka arajar khatra parti ni ka benta ka bakong santam bat ngangai scam ya ka parti in sapen kibun ki bajuan hiyeng jonga ban ong yenga kong i yale na kani ka parti se kong i yale na kani parti se rei hado minta ngap jar bat ngange baki leader jonga ki badan ha senda jonga ngin serai ha kanu ke benta ka bangin ya don bat ni kwahi ya ke benta ka bakong santam ka belong ka parti ka ban pej ya gari bagajai ban rio.